10 amavesi abe-4 bazalwane. Ngokuka John isahluko 10 verse 7 na 10. Ngokuka John. Ngokuka John Jesu awufunde bemake Jesu umelusi lolungile. Jesu umelusi lolungile. Ngakho Jesu waphinda wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, mina ngilisango letiye. Utawufunda kahle mama. Bonke labefika kuqala kunami bangemasela nebaphawu, kodwa timvu atizange tibalalele. Mina ngilisango, umuntu nakangena ngami uyawusinziswa. Uyangena aphume aphanze lidlelo. Lisela litela kweba nekulala nekubhubhisa. Mina ngitele kwekutsi bantfu babe nekuphila babe nako ikhuphula. Siyabonga ngawe. Awusibongeleke bafishane. Siyabonga ke bazalwane. Niyabona lapha bazalwane ukuthi le ndaba ingeneleka phakathi. Ngoba lapha kuthi nje Jesu waphinde wathi kufanele bekakhuluma khona kakhulu. Lapha ke le ndaba nje siyiphakathi bazalwane. Asithathi ekuqaleni kwayo. Ingeke ibe ngiyale ndaba namuhla. Indaba lekhona lapha kulesahluko. Sithatha phakathi nje bazalwane. Ngoba nami kukhona lokukhona. Lengifuna bazalwane ukuphumsela singakehlukani. Lokho ke bazalwane ngoba lapha siyezwa nje ukuthi Jesu washo yena lokho langikho. Noma ke bazalwane akusho lokho Jesu lathi ungikho yena. Waphinde futhi waveza lokho ukuthi Sathane yini inhloso yakhe. Ngeke sibuke lokho bazalwane. Bana sawubuka nje naku umuntu lakuthola ngaJesu. Amen. Amen. Lokho nje umuntu lakuthola ngaJesu uNkulunkulu umisile bazalwane. IBhayibheli uma ulifunda nje ulifunda kahle encwadini ufunda iBhayibheli. Lapho lithi khona iBhayibheli munye uNkulunkulu. Munye nemlamlelo phakathi kwabantu naNkulunkulu. uJesu Kristu nomlamlelo. uNkulunkulu ke bazalwane ngaJesu kukhona lakumisele umuntu. Ngibonga lakuveza lokho kulesahluko sika 10 verse 10. Kanti uma sifunda futhi bazalwane sifunda ngalo besisihlahla. Ngiyacela ke nami uke lo verse 33. Nakuke lokunye esikuthola ngaJesu athunywa emhlabeni ezabumuntu emhlabeni. Kunenjongo
ngebuza kwaJesu emhlabeni uma ezabala 33 ke sisi uthini ke yena ngoba sikwa laphana ngaso uNkulunkulu nguleso lesehla siphuma ezulwini lesiletha ukuphila emhlabeni uthi mina ngisele nokuthi bantu babe nabo ukuphila babe nabo ukukhiqime haleluya bazalwane kunempilo leletha uJesu kumuntu le mpilo leletha uJesu emhlabeni kuthiwa sipho lesivela kuNkulunkulu lesipho lekhanda ngaso uNkulunkulu nguleso leseza emhlabeni silethe kuphila baba lesipho lesike noma lesipho lesi uNkulunkulu ekhanda ngaso uJesu uma ungafunda khona nalasifunde khona ku-28 sahluko 10 verse 28 uthi izimvu zami ngizinika ukuphila lokuphakama izimvu zami angeke ziguge uJesu loyo lothi ukuze umuntu abe nalo ukuphila lokuphakama uthola kaJesu ngithi abazalwane ngafishane kukhona Jesu nakusho encwadini kaJohane khona lapho sifunde khona athi bonke laba mekubela wabapha emandla kuba bantwana bakaNkulunkulu lokho kuza kaJesu kumuntu kuba nelilungelo lokubizwa kuthiwa umntwana kaNkulunkulu